bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa ja'ala ma ahazahu al-abdul xadimu kaana lahu bi karamihi al-baaxi al-xadim min xuruufi yawma arbaa rajabin yuusulu lirrabbul jamiilul baaqi ma gaaba an akaabiri subaaqi yuusilu lirrabbul jamiilul baaqi maa gaaba an akaabiri subaaqi waajahanil baaxil jamiilur rabbu bimaa bihi intahaa li gayri sabbu mallakanil akramu fi fardi rajab tamliika man minhu yafi xayra ajab akrim bihi rabban kariman akrama kulliyati fashirtu bishral kurama raditu anhu wa huwa radin anni wa kana li bikaramin wa manni bi'atu alladhi lam yardahu liya bima radiya li wa liya qadu sabima abadahu xalbi ka ruuxi wal jasad mujahidan wasaanani anil xasad an haaji haadi wa buyuu'illaahu bi ajri laa ilaaha illallaahu aataaniyal a'zama fil kitaaba man bi hawaaya xaadali kitaaba radda li xayrin yawal wa'iida baaxin xamaani birda sa'iida jazaa'u dil arsi wa dil kursiyyi li jaada bil zaahiri wal maxfiyyi barakatu rabbul jamiilil baaxi xaadat li kulli munyata subaaqi minhu subhaanahu ilayhi bila makrin wala gururin wala tiraajin abadan amiin yaa rabbal aalamiin wa bilaa aafatin wa bilaa kadarin fiyya wala bayni wa bayna ahadin abadan subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin.